wala chi bai ule tuna chuan present perfect continuous tense kan zir do ni present tense khan pali oma ama sa pathum kha kan zir to a pali na present perfect continuous tense kan zir do ni hoi mo hle mai kan mang ngun ang renga hei hi luk taka zir turani a mentai ila thil ti mek hun engemaw atanga lo ti to ti mek la ti chun zom zel tur angai soinan an hmang thin chiangem o hun kal to tang khan alo in tran to ni engemaw kha chuan alani ta zel kan la ti ta zela la ti chun zom zel tur angin angai the mon chun zom to lo tur top to chu ni se thei lo ni chu ta chuan has samo have amo a subject azir khan kan da anga has been amo have been chun ava pa ing kan belang en le tai da he ta khan simple present tense I write a letter le thon ka ziak ti a present continuous I am writing a letter ti ni le a present perfect I have written lo ni le ta tro apali nei kan en do ni have been I too I have been ti angaya I have been nanti ngai lawa I have been chuan write the chang khan writing I have been writing a letter hello ni mai do ni hello ti ro chu chu present perfect continuous tense man dan tur kha kan chia tanga ya le ka thon kha lo ziak to zing atang nge ni ai ron soi chiang chuang lawa ala ziak me ka la ziak zel don ri tin han mai la zo thei lo mo I have been writing a letter since this morning te poti thei ni jing tang khan ai kala ziak tar char oh she ni ve chung se ngan yang she has been writing hello ni le mai I have been reading Kachir mom I have been reading the book of Psalm ziak Psalm le ka book kala chiar char since ti kan ti hang tun kum tira tang kala chiar char pe ti theya tun kar tang pon ti theya ka isai theni since December last year pe ti theya ni kum December tang khan sam kala chiar char dia ila chiar me kala chiar zo lo la chiar zel don ti na chiar char ti khanda kar tin chu kan chiar reng thei chong lo tro chol chang mom je chu la chiar zel ni khat skip te poi nei theya a se lo chiar to ai da chiar chu zom zela la chiar ri don ti na ni mai om tiang zel khan ni mai ana lo om chau theinin pu chau thei don ta a hi lar bokani I have been working in this school potithe in this company potithenga in this school teacher lonita in this school since 2015 chang khan school kala thok char ti ani chu starting point oma ila thok me ka tho zel poila tum mo chu lonita ni I have been working in this company ti polar emema since 12 years back potithe thawang chu color ni number 5 a chuan pakhat poi mo le deuh ruah sur chung chang o it has been it has been sorry na to kan say raining iti mayang pero it has been raining since morning this morning poi ti thei thawa since morning poi ti thei thawa tu kan jing tang ruah sur char ti ta ni lai theng khan khalo dik thei tin ni zada chang po sur char ti thei ni o ni zan te ni wang kan past tense mon ti thin ni lawin continuous ani wang kha it has been raining since last night po ti thei tho ni khan ni no
phùa về trâu thấy đó ni ở đã hiền anga ni to a với một đằng tê lo mềm lom nuol theng maro chunang mani in lo phot ta ula anga ni a 7 atangin 10 thangin o another 5 examples kan lo homework tur lo di don ta ni tuna hen du tok ri photi la mi ten si chu on